आकाशवाणी इम्फाल वाहेंगबम वाशिंगटन पाव पाजरी अहानबदा मरोइबा पाव मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाक्ता ओनखटपगी वाफम केंद्र की मंत्रिमंडल की मिफमदा खनरगनी हाइबगी थाजब पिरकले मणिपुर दंगरांग फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 15,000 चनिपान मरफुतरु कापख्रे अमसुंग प्रधानमंत्री ने हाइरी हौखिब चही 15 रोमसिदा ब्रिक्स न सिंथानिंगा उइबा थबक कयामरुम पाइखटपगा लोइनना मालेम की सेल थुंगी लमदा चावखलहनबदसु अचौब साफु पीरी सरकार की फैसिलिटी सिंदा चही 19 की मथकी मियोई सिंदा कोविड-19 की वैक्सीन लेमना कापगी कैंपेन लेबाक सिनबा थुंगबदि चथरिबना नहा ओइरिबा सिंना वैक्सीन असि कापथोकनाबा अमतेति मियोई सिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबिनाबा हाइजरी कोविड की अकीबा लेरिबना मियामना चेक्सिनबा वाटपगी थवंगसिंग तोकपिदुना यारिबा मखै युमदगी चथोक्तना लैबियु तंगाई फदना चथोक्लबदि फेस मास्क उपियु फुट तरुकी सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदि खुद सातोइना हामदोक्तुना तरुतनाना थंबियु कोविड का मरी लेनबा ई पाउसिंग अमदि मतेंगीदमक नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 1123978046 अमसुंग 1075 नि अदुगा राज्यगी हेल्पलाइन नंबरना 0385241168 अमसुंग 1800345318 नि हौजिक मपुंगै पपाउ मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बु सेंट्रल यूनिवर्सिटी की थाक्ता ओनखटनबा थबक थौरम हेना खुमांग यांगसिल हन्नबा राज्य सभा की सदस्य सना जाउबा लैसेंबना केंद्र की कल्चर मंत्री जी किशन रेड्डी दा तक्सिनख्रे न्यू दिल्ली दा लेबा मंत्री की ऑफिस दा उनखिबादुदा श्री किशन रेड्डी ना वाफम असि केंद्र की कैबिनेट की मिफमदा पुथोक्तुना खनगनी हाइबगी अचे प्रथाजब पिरखी तुंगदा श्री सना जाउबना केंद्र की शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर आर के रंजन गसु उनदुना हिरम असिगी मतांगदा कुपना खनखी उनबदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर की वाइस चांसलर प्रोफेसर पौनम गुनिंद्रोचु याउखी निंगसिंगबा याय मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑफ कल्चर बु सेंट्रल यूनिवर्सिटी ओनबगी वाफम श्री सना जाउबना हंदकता पांगथोखिबा संसद की मिफमदसु पुखटखिबनी मणिपुर दंगरांग फावबदा कोविड की वैक्सीन डोज लाख 15,000 कापख्रे मसिगी मनुंगदा लाख 13,000 ना अहानबा डोज की अदुगा लाख 3,000,950 अनिसुब डोज की मरक असिदा मणिपुर पुंग कुनमरी कोविड की अनौब केस 264 थेंगनबगा लोइनना अपुनब पॉजिटिव केस की मसिंग लाख 1,13,643 सूरे मसिगी मनुंगदा मियोई लाख 1,13,643 नाब फखिबगा लोइनना नाब फरकपगी चांग चादा 45.9 यौरे हौजिक राज्य सिदा कोविड की एक्टिव केस 3,919 लैरी पुंग कुनमरीदा कोविड की अनाबा 209 नाब फदुना डिस्चार्ज तौखी अमसुंग पॉजिटिव ओइबा मियोई अमा सिखिबगा लोइनना लाइना असिदगी सिखिबा मिगी मसिंगना 1,913 सूरे मरक असिदा मथंग चहिदा पांगथोकदुरिबा मणिपुर विधान सभा मिखलदा कोविड-19 दगी ngaktoknaba सेम सारिबा सिंग यंगसिनबा राज्य की हेल्थ सर्विसेज की एडिशनल डायरेक्टर डॉक्टर टोमसा खुमन्ना हेल्थ की स्टेट नोडल ऑफिसर ओइरगनी अदुगा चीफ मेडिकल ऑफिसर सिंगना हेल्थ की डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर सिंग ओइरगनी हाइना राज्य सरकार की चेरोल अमना हाइरी राज्य सिगी चिंग तम थोंग मानना चाखल हन्नबा पाइखटपा सरकार की खोंगथांग की सरुक अमा ओइरिबा गो टू हिल 2 की थौरम ngasi चांदेल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पांगथोकनी मसिदा चांदेल अमसुंग तेनोपल जिला सिंगी चौखट थौरांगी थबक कया पांगथोकनी लैबाक असिना निंगतमलकपा सही 65 सुरकपगी पालन थौरम आजादी का अमृत महोत्सव की सरुक अमा ओइना आकाशवाणी इम्फाल की ई पाउ कांगबुना सयोल की ओइबा क्विज प्रोग्राम अमा इराई नुमित खुदिंगी नुमिदांगी मणिपुरी पाउद संदोकली राज्य सरकार की आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट की तेंगबांग लोइनना क्विज प्रोग्राम असी सही अमचुमना पांगथोकदबनी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइरी
ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯆꯍꯤ 15 ꯑꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯔꯤꯛꯁꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯊꯕꯛ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯦ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯁꯦꯜ ꯊꯨꯝꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯍꯟꯕꯗꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯥꯐꯨ ꯄꯤꯔꯤ ngarang numidang virtual oina pangthokhiba BRICS ki 12 suba awangba thaki mifamda sababati oina saruk yaraduna pradhan mantri na hai masina chawkhalakli beleibak singi tangai phadaba hiram kaya dasu akanba midyang changli mangna hai BRICS na New Development Bank Contingency Reserve Arrangement amasung Energy Research Cooperation Platform gumba sakti leiraba organization kaya su hogdokle Shri Modi na hai lakliba sahi 15 asidasu BRICS na lam kayada thabak paikhat khigani Kendra gi Mantri Dr. Jitendra Singh na hairi entrance examination sing candidate singi yumthong kuningda yahonnabagi pandamda Kendra na lisingani kunithoi gi common eligibility test CET pangthokani mang hai ahan bagi oina laibak asigi jila khudingmakta staff selection commission banking amasung railways ki post singi CET pangthokani Ladakh ki leda virtual oina pangthokhiba numit nini gi senior official singi capacity building workshop hogdokpagi thoramda wangang bada mantri na hai CET na parikya si thagadoriba candidate singda zawna mateng pirakani Imphal ngasi phongba pause singi maroiba pausingi damak hojik Ngangom Kiran leire Kiran Thagachari Washington Imphal ngasi phongo pause singda maroina phongnariba pau khara panba tarbadi Chief Minister na Jiribamda Manipur State Cooperative Bank ki branch sama hangdokhiba Free and Fair election pangthoknabagi matangda Manipur Human Rights Commission ki khongthang Atma Nirbhar Manipur ohnanaba Panchayati Raj Mantri Thongam Biswajit ki wafam amasung COVID ka mari lenaba tai pausing asin haibatai Naharol ki thaudangda miyamgi punsi mahing phagat hanbada bank ki daita chawi Imphal Jiribam lambi athubada double lane olagan haiba Chief Minister ki wafamna ahan headline tawri Mipal tangdaba Senmitlon ki phibam phana leiba lamdam ama ohinana bohona si haiba Panchayati Raj Mantri Thongam Biswajit ki wafam amasu pausi asigi ahan balamai da phongli Sana lebakta malemda chana daba thausil gari laikiba sahi helawa phawba registration number pidre registration number thadaba gari na thangjilamba huran khibada chenaba sing police na phawa ngamdre haba pauna ahan headline tawri National Institute Ranking Framework lisingani kunmathoi Medical da RIMS na nipuhumdoi shuba ranking the leire haba pauna pausi asigani shuba headline tawri Iraibakta pung kunmari da mioi ama laikhidre lising ahum satru Maripunitoi test tawbada sani humpumdoi positive oire sani shumna nipan discharge tawkhre haina headline tawri Isel Express ta election haibasi senja thumjagi festival oire haiba Manipur Human Rights Commission ki acting chairman Khaidem Mani ki wafam ahan headline tawri Sangai Express Manipuri da sani humpumdoi positive oirega ama sikhi haina ahan headline tawri Laingak na nupi singna sakti piri haiba Minister Biswajit ki wafam amasu pausi asigi ahan balamai da phongli Huyal Lanfauda Barak Thong Mathang Thada Sangaragani Imphal Jiribam Lambi Double Land Olagani Haiba Chief Minister ki wafamna pausi asigi ahan balamai da phongli Pongnaphamda Jiri Lambi athu wada Double Land oiragani haiba CM ki wafamna ahan headline tawri Haukiyo pung kunmari da sani humpumdoi positive oiki amalaiki de kangpopina positive ki chang khwaidagi wangki haiba pauna pausi asigi anisub headline tawri People's Chronicle da Power Prepaid Counter Thingjan Kre Karmachari Singh Strike Junction Kre haiba pauna pausi asigi anchor kalam da phongli Sangai Express English da Raja Sida mioi amasi ki sani humpumdoi nongno positive oiki haiba pauna headline tawri Imphal Free Press da Manipur Human Rights Commission na lakadurbe Bidhan Sabha Mikhal da yang changba horagani Naharol Singh na free and fair election oinanaba campaign chatharagani haiba pauna headline tawri Manipur Melda nupi singna sakti pibana kungangi lamda sel thungi phiyom phagat han mangamgani haiba Minister Biswajit ki wafam na headline tawri Washington Thagachari Kiran Loisilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba face mask upa phuttaruk lapnana leiba khutsamadi mai mitarutanana thamba haiba asamba thawang ahum asingak na chatpinaba amukhana ningsingjari aroibada maroiba pau amukhana Manipur University of Culture bu Central University ki thakta onkatpagi wafam kendra gi mantri mandali mifamda khanargani haibagi thajaba pirakle Manipur dangarang phawbada COVID ki vaccine dose lakh 15,454 kapkhre amasung Pradhan Mantri na hairi haukiba sahi 15 romasida BRICS na singthaningai weba thabak kayamrum paikhatpaga loinana malemgi sel thumgi lamda chawkhal hanbadasu asawba sapu piri pauloi jare